mwana Mkomori za ujue hadisa Komori tarehe yao ususe hadisi edano abae yambaye tambwe abanyasia harongwa jije mali jizao elugha Komori ashizamani nasinarita. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu washilizi wa RSM13 watukufu hampango hatu wa tarehe ya Komor. Assalamu alaikum. Sasa honda na harmo mpango kama kawaida wa hatu kao si hadithi wa bazima huona mbavi zile ikao za vira wa haruma ya tarehe ya daula ya Juzurul Qamar. Mpango watu wa vira ariono haumakinifu enamna ikao de daula ya kaunjia uharuma uhuria wandani hizo juhudi za mrehemlwa bwana Said Mohamed Chek wakati kao ya kawakala uharuma le jumla la mawakala la Faransa ya kawakili ya daula ya Komor. Ariwan wajau haruma wakati kao ndio javotiwa yarendeha demhu wa gouvernement wa serikali ya Komor ze juhudi kao ndio azifanya nana omto ye omjiwaezi kao kaharuma sheisiwa shamaore ya shiveho haruma sheisiwa shangazija ikao moroni ya makatiana. Rion wajao mpango wa vira enamna sheisiwa shamaore wankulia suala hamadalinu ikao kaljaka jangu omrohoi capital haruma sheisiwa shamaore shijeo haruma sheisiwa shangazija. Rion aula leo haruma mpango wa hatu wa leo rinjie kabisa haruma rejemba vidingoni ili huonesa hau huona hurambuandro enamna Mfaransa ya kaunjia haku haruma daula ya hatu. Abangeri karibisa haruma ze studio za hatu hama kawaida fundi watu bwana Yusufu Alimani kao daima almidrar ngasibazima naye ili hufanya na hujundua bahati ya tarehe ya daula ya Komor. Fundi watu rikanda rijue haruma mpango hatu wa leo yena mnaje Mfaransa kaunjia haruma masiwa ya Komor. Haukali nusu ala muhimu ikao nglazimu haina mru ya shiniata na bahi ula mjio hahe ihato njia namna inu hau hanjia hankodo hau hanjia namna hindini wakati akauja njia haruma masiwa ya Komor. Shukran kuzi mwanama Asidi Lehemze bwana wa Komori kamili warumishi wa hele jumba la RSM13 huno Al-Qahira nano walio hari mwazemba wa zahayo mbali na mbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku leo handani ngasina mahadisi ukaonga josu butirambe ukaya linde le fundo la tarehe ya Komor ikao le fundo linu rahare jalifungua ngarjo shukuria haku na uombelea dua Mwenyezi Mungu ya warehemu ya madhamana wa daula ya Komori kawa toa damu zao fidia hata le fundo linu walifungue mwezi 6 ya juillet mwahashihi na majana shendana mengofukara na nsanu usiku ikaorende usiku wa tarehe harimwa haina Mkomori haina babahanu yaliyo hafurahi wakawodo siku ya mzungu ya kaoroha Komori hahondrana ni daula ya Komori wa huru hayo abange le fundo ikaodo ralisifu handani mahadisi hatu ya leo dina mnda ya mzungu ya kaunji hakao mjio ilo fundo halafuli jali kafungulwa baada ya mahajana wa shay la jala kafungulwa ni wanruasa tena hata debore Komori kae daula miungwana ihondrani no huru wa hayo ngabdo subitina be kayarangu ze daula za Europa za benushiwa ni Afrika ni ze daula mbali na mbali ikao wafanya mashindano kabisa ze daula mkuu hola Faransa Britania ikao wakafanya mashindano kabisa hausingania ezisiwe kaudo za kaya harima ze daula za Afrika nane zensi mbali na mbali kaudo zilio harimu ya Afrika ambose pande wa Faransa riono ri hadisi mbabi ya namne kaudo ya njia Algeria nana ila majarima yala mzila action zile kaudo yazifanya harimu daula hiyo ngabo Senegali ngabo Maurice ngabo La Réunion ngabo Seychelles ngabo Djibouti ngabo harimu Somali ngabo daula zinji Madagascar ze daula kaudo Faransa yazirenga yenusu hazo baada baja bafanyishia ya Congrès de Berlin ya jafanyishia ya kahunjiria ze daula mkuyu ili wafikiane bazima ukangela dhimo wanyisi Afrika hamamkate kaudo pasulao haina mtu arengemna ntondo ili yafanye zila projet za
ikao omwanyiso hayo keja wazali ya njema hakawa karimwa mbwana ikao kazija kanchashi yahuba ya Faransa ya unjia harimwezi siwaza hatu yija haswa wakati ba pariha na mshindano baina hahe na Britania ya ukaya Angleterre ya ukange ladhimu ya Renzi Morisi ya Brilieshe siwa Morisi ili Angleterre ya shirenge bangi shu haki ya mahadisi wako yoma kabisa ya uhadisi ukanamna aji wakaushindana hata wajihari mwale bwanyo lino umuhimu Faransa wakati huo baada ya Mauritius Renga Morisi hakausingania ya hunde mabanu basa ya zingare harimwa ya Oceania harimwe bahari Hindi ili ya jobaki harimwe ardhiyo harimwe bahariyo hazila maswali hazila fawaid hazila faida ikao hakauziona harimwe zisiwa hizo halafu impermete baada ya njia harimwe zisiwa ya benushokanga bwana zisiwe kawana siwa wanu kwa tudisendu kati magawa na hwase kawesha kaudisa hiyo wanadamu shawanadamu bokora ha kwa jabenushi wanena mna ule mengu ikaudu yeshio bengwa wakati wo wakati wa udu omuhimu Faransa hajise kuwa hanjia harimwesiwa shambao nosbe ikawa ishesiwa ishesiwa harimwesiwa ikawa zikakurubifu na Madagascar bushini halafu hanjia harimweshesiwa omu hashiwi na majada manani na mengomine hashindi hafanya haina tartibu nsipia hanjia harimweshesiwa baada ya mfaume ya kaihoparwa Simioko hanjia hiyo harengeshesiwa shikolonize baada ya kolonize shesiwa kajitaka zayabo wakati huo Britain Angleterre wakati unge harimwashe siwa Shanzwani levushela heli kaiho akautarumu namna bahia akaona masula halafu wakati huo Faransa hariti totene angalie kanga wazisiwa za saya araha Angleterre ya jabaya harimwa na siwa waunde hawakaya epartiyo halafu wakati unu haroha wanjia hapua kapiteni wa hahe wakijeshi uparwa pasu hamrumu ukange ladhimu na zi amrizo wakatozi kauroha Bourbon ikawa hunu hamba wala rengo dhamana ya kawakili Faransa harimwashe siwa hanikiwa amrishiwa ni waziri wa Faransa wahezi habari zaho barini nezisiwe kaodo Faransa zikolonize wakati huo ponsini mwaze amri za Louis Philippe kaodi mfaume ya Faransa wakati huo hamnikaze amri ukange ladhimu mfanye tartibu hatari honre ye badala ya Morisi nezisiwe kaodo Angleterre yesaribu hazo bakri hundeza satsi na rikenzi halafu hapua ye kapiteni woi kawe paro paso hamwambio kange ladhimu wende harimwa shesiwa esiwa za shesiwa Shamayot ne shesiwa Shanzwani ne shesiwa Shangazija ne Shamwali wende waonezi habari zidoi halafu kapiteni paso haroha haja waswili harimwa shesiwa Shamayot ikayadomwa hashiwi na majana manane na mengomiraru na shenda ika 1839 halafu wakati humu haja hanjia harimwa shesiwa Shamayot hafanya msafara bala tena hanjia mwali hafanya msafara bala hanjia Nzwani wakati wizi siwa hizo ziraru waka uyenshiwa faume waka harimwezi siwa hizo mungoni mwa faume waka uyenshi harimwashe siwa Shamayot waka ya Tilavalu ikawa Tilavalu hoi do yaja ka ushanjile dina lahe ya paro Andriana Nsuli na ye hado paro asuliahe le dina lahe do paro Tilavalu shabada ya jiangazi janji harimwashe siwa Shamayot ha nzia za bwana Nkombo na mbambanda no wajiri Madagascar ikawa do wakahumbeha ya jehunu bwana Nkombo ya mrenge hemi onomili kaukaya Tilavalu hakamanzani wa mbaba bwana Nkombo hariha saidi ya bwana Nkombo hojarenge ufaume wa Mayot baada bwana yajiri halafu katunu baada ya harimwashe siwa inushini ya kanti ezajiri hajiri ni mashakili ya daina bwana Nkombo wanji harimomani hariha njaila hudu ya kifaume au kati Tilavalu oimwana wa kifaume harimufaume wa kabushini wakati huo halafu hajatoa bwana Nkombo hatawa hende mwali hende habaki baya zingara shesiwa Shamayot halafu wakatunu hajoka Mayot wanume Islam wenza tabia nyurwa jito tilezi tabia za kibushi Tilavalu hakatawa wakatunu ya change ila realite individuelle ya nanda ila identite ya ukayema algashin mbushi halafu ha change le dina ha change ye dini au wakatunu ka obligatoire silim ili debora o Mayoti wakubali yakimforme wao hasilim ha change le dina la Tilavalu hajarengele dina la ukayparo Andriana Nsuli wakatunu harenge ufaume wa Mayoti halafu katula ola pasu baada ya jahunu ya japarisa oihunu harohende mwali wakatura wenda mwali tena hende hauno ufaume wakai wakatura maneta kawakai nwajua he nwana hende wakatunu hende hauno ufaume wakai hende Nzwani alafu Nzwani yemfaume yakanzwani wakatu wode yakatarumu yemfaume ujokaruma Mayot kangu konti kangu sobonti haina ndugu ikaudo yafanyao halafu katula wendo mala hula honsi pia hanzi rapport wakatulu hebeshea
hebesha mfalme ya Bourbon wa Faransa aka representer Faransa hiyo ulaba hejusa ya sudisha mfalme ya Faransa Louis Philippe halafu atwalia ya raporo ila onsi pia wetwalia waonoka bongela dhimu handani rengema yoti dabora halafu tu kangarengoma yoti hasibabu inido kama yoti ngiyo karibu na Nospe wakati hunu Faransa isa herenge lejesha kana baadhi ya mamiliteri wahe wakaiwa masoroda wahe wakaiwa halafu akaona kana rengema yoti rangu beyo ngiyo karibu nasi ekarengema yoti wakati huno Josh danira renge ezisi wazasa ya halafu wakati hunu wakahinda haina mbiyozonsi pia kazijaka zaman wakatula bardiba pulwa kapiteni wabili tena kawe parojihan wa Faransa hamilo kardi tena wende wazuru Mayotte ikaya do mwezi wa utu mwahashiwi na majana 8 na mengomine hardi haja Mayotte tena haja hangalia zenogi kaodo zilohuna hardi hansihera pro wakatula hebeshea oyu paradel kao dehel oide yakaya Bourbon ramvungua hambeshera pro ya hai baheola jusera por hambaukaya hamafikiano wapasu na jihan ni rapore kaudo itwa Mayotte harimashe siwa shinu hasinyetu suri ya waidel kao ibahe tena ya kadhamana muhafidh bana hama prefet hamadi ya ka prefet harimashe siwa Bourbon ou la Réunion halafu katunu wajusaze raporo zao walisaukaya ngeladhimu ngedi ngohi siwa Mayotte irishirenge baada bala amri yende twaliliwa harimwa leda holaezi leda hola kifaume la Faransa wakati huo akukatwe Faransa kauruma kifaume halafu isaila yemfaume hatoe rapport hatoe takrir rapport yahe ukaya degré ukange la dimu Mayotte ngedi ngohi omkataba ufanyishie haswa baina ya hanyu na Andriana Nsuli halafu katunu wende wafanya mahadisi hao daona Andriana Nsuli makatiala wasinye le katiba omwaha mwezi 25 yaho mwezi wa Avril mahashiwi na majana 8 na mengomine no mweja 1841 wakatulu le katiba lisinyewa ni Paso na Andriana Nsuli ho shahidi wa jihan no saidizi wa dehel ya Bourbon ha amri ya mfalme ya Faransa wakati huo wasinya Andriana Nsuli hasinyile katiba lino ukaya ngedi ngohi ye Faransa wajojo urenga shesiwa Mayotte samahani ivala wakati kaude rauni saukana nzuani wa wakaujo utarumu mfalme mloma ore kangu siwe kangu baki omkataba un mfalme nzuani hakaujua hao bala zen la kazi relation baina nzuani wakatula na Mayotte sazende zingazi mini hao upande wahe nukutwa hinu undi haisababisha ihafilisha ufaume wa nzuani ndonondo surtout hakaya baada Andriana Nsuli yaliyo Mayotte wakati hunu vajiri mbambandano wajiri baina ya mfaume ya kaya nzuani ikawa katunu bakaya uparwa Sultan Alawi nana imwana nyamumba bahahe wado parwa Salim ikawa Salim moi wajira na mbambandano baina ya hao halafu Andriana Nsuli hondi hasaidiana hondi hemilia oi Sultan mfaume parwa Alawi Sultan Alawi halafu hamwimilia umuhimu zende daraja Alawi hashindwa halafu Sultan Salim liarenga ufaume wakati huu halafu umuhimu ezajirindini zende wakati huu waparihana itifaki mwafikiano baina hao hata Debora wehensi Andriana Nsuli wakaradhi Andriana Nsuli yarenge ufaume wa Mayotte zabari dukaya shaka utsonga ufaume wa Kanzuani wakati huo wasedi Andriana Nsuli yarenge ufaume wa Kahunu dukaya wakaono kandi Andriana Nsuli hakawaste wakaurelea ukaya bwana Nkombo imju wa bwana Fumu na bwana Fumu wodo fomu wakangazija halafu haja Mayotte dobanu yakauja ya zaehu hata waje bwana Nkombo halafu bwana Nkombo wakati unuka jaka wakaurelea bwana Nkombo yatijorenga ufaume wa Mayotte hende daraja hamba ukaya aba hai mzwani kana ujua ufaume wa mzwani kuna ujo dirije Mayotte halafu atoa bwana Nkombo wasaidia Andriana Nsuli katuna hatoa bwana Nkombo wakatula Andriana Nsuli harenge ufaume Andriana Nsuli haja harigi hawa kontre hakado abiri zilao wakauzirelea zijazi wa hundu na bora Sultan Alawi hakani harara hiyo Sultan Sedali Abdallah II ikawa hakamfaume hotena hararinu hakani hotena rohoni ukabwana Nkombo mkini ya nguwe ufaume wa Mayotte no nzuani hedarajain abange ladhimu ya roho halafu Andriana Nsuli haja hafanyile kontroin hasinyo mkataba ufaume wa nzuani koja zijua ufaume wakatunu wakaenda mbio ili wazie ukakiti haki zanungu kaude Faransa azifanya hiyo halafu Faransa hafanya taratibu hawafanye system hata ya sio ufaume wa Kanzuani mfaume ya Kanzuani ukatula helewa ukangabo plan ya prepare wayo halafu katula hardasa limamra rejeo fukoni hata waambie Mayotte naende no Debora ufaume wangu tisebonsi
marhaba benji haruma swala hiyo abomnungurambo ukaya hakika Mfaransa o haruma shesi kandu nje handani haruma nchi ya Komor harenge shesi wa shamayot hamkataba ikao fanyiwa ikao Andriana Nsuli wende mrikao hakausinyo mkataba hauwakilie maore wakati huo ili endelea mkataba huo shangabo swala bano kabla harja wasili yebanu Andriana Nsuli hakausinyo mkataba hafaida hoa maore hafaida nafsi o Andriana Nsuli mkataba unu haufanya faida ya hahi nafsi shati wa maore ya dalilu de barua ya yanzia ya kauyanzishia mfaume Mfaransa ya kaya Bourbon unla renyo rakavumbua ikawe barua yinu kabla ya hayo yanziwa ni yakanusbe tena ikawa mwanamshi akamfaume akamwanamshi yakanusbe wo mwanamshi Andriana Nsuli bimana bano ofaume wakanusbe armemne siwaoi no faume wakama yoto wakatunu wakana relation yo fami halafu mfaume yakaya nosbe wakatunu hado para tiumiko oimwa na mwana mshwanri ya Nsuli halafu opando wa Andriana Nsuli hari mabaru ikawe baru inu dilu shahidi haukati faida ya haukari mabaru ikawodo ya yanziha hamba ukaya baru inu hayanzishi mfaume ya Bourbon hamanzisho kado ukaya riparisa mbabize habari zahe baruwe kaudo yanziwa ne mfaume uparo tiumiko ikaonge harimasha siwa shanosbe ripari sababizi habari hizo na singari wombao baina ya hatu bake uzima wa mwelewano baina hesi wazo zozira ali bibale baina ya nosbe nasi na la renyo au nsilimazi amri za Faransa na kabati mbandongo ikaonge nitanganyawe baina ya hangu na mina Said Said kabati mbandongo nitanganyawe baina ya hangu na Said Said oimfaume ikao de akamfaume wa Zanzibar na Omani halafu wafaume wakangazija wakati hunu wakaenda hizi amri za Said Said Henry Said Said widi akatamba za Uislamu ni thakafa ya Kiislamu harimwezi siwa zaka harimwe bari hindu wakati huo halafu ituka haina mbanuko kafanywa kedahi amri haya bimaana Said Said hakaya mfaume wa Zanzibar na Oman shatujuru hakakontrole zisiwa hakawehambabiza amri kana mfenjao na msejao wakamshawiriane baina ya hofaume wakaihu halafu oi Andriana Nsuli haparisa ukaya mfaume oi tiumiko ya kaya nosbe hakane relasio ya heda na Said Said halafu udawanzania kainu wene Said Said ujo kahungula ni Mfaransa zabari doke mfaume oi tiumiko hede hata Said Said ukaya genadhimu urere jeshi urere wandu baada wenda wafanya mkataba wa wanzani ya baina ya hao ambao kangeladhimuo urere wandu ikawa mkataba huu ndio fanyishia umahashiwi na majana 8 na 108 ikawa fanyishia Zanzibar ikawa mri akasunyo mkataba huu etide mfaume wae ani mfaume wae uparatiomiko hakanosbe habe hama representa wa hai ikama representa ya obeha wakafanya mkataba huu na Said Said ngaoparwa na hiko na buba halafu waili hawabeha na iko na buba hawabeha wende wasinyo mkataba na Said Said ukaya shesi wa shanosbe ngashoka mtinima za amri za Said Said ikawa ndo mfaume wa Zanzibar na Oman halafu katula hata ukangaranzao rere wa jeshi rere wa wandu wa jawabir lianes nosbe halafu Said Said kajawahi yabe hale jeshi kajawahi yabe hazile ndongo ikawa yamba ngujenda azifanya hivyo na doka ngujenda afanya kamiliteri yazingize le jumba la kifaume tena li hifadhi Mfaransa hanjia halafu Mfaransa hanjia oitiomiko hanzishia mfaume ya Bourbon barua ukaya ngamjojua abaha holiho de zembiwe kaudo mzendao mjemu hifadhi ufaume wa nosbe ngasiradhi shesiwa shishiye ontimaze amri za Mfaransa halafu Said Said hajuaze ngozira hapo jeshi la hahe halibeha hula ikawa na jeshi halibeha hula hakaulibeha ilile ni la rongo zendobi de mfaume nosbe ukaya zabari wende wakafanya mkataba wene Mfaransa jaregeshe siwa na minga mina mkataba wa hangu da mina we rangulo mwaha shiwina majana 8 na 108 halafu emri atediale jeshi la pulani Said Said ye paro Abdul Qadir wakatula hende hula hende hafanya ye pression ila hende hashangaze mfaume yaka nosbe baye mfaume yaka nosbe hamabiyokaya enge hufanyaze amri rahambia hube hajeshi lijahunu Mfaransa kajejo jarenge nosbe shema ni Mfaransa yanje nosbe da batukaya mruori hifadhi batuka mru wazingara shesiwa hata batsinje mru abange abaha kartina amri juma bana halafu ndi akapermete Andriana Nsuli bahianzi barua nuyo ila anzwane mwana mshwahe
yanze barua inu yoka mimi sina wanzani wa hangu da mina Asedi Saidi Bahira ajunshangaza bongenso akahumpara ukaya abongenso halafu naredena naone dalilu ya kaone sokano oikaja kautaha faida ya huwa wa mayoti hamba ukaya na haina bwana ngarata hawori Saidi na wengo jo shuhudi ya Mfaransa haina bwana jo hime baina hangu da minu wa mayoti abo haka ujo kanga bajo kabaya haram go jone le bayal jo kan trangu da minu wa mayoti shanga mtahonere buluki unere na ziasi unere na haina zongoza wania zonti pia arjeri prepare nkodo hiyo bangarjoka kena ukanya yode barua andriana nsuli anche Faransa ya tukajua no mayot haba ya kama yote wajua nangana hakama mayot ndabula Kiislam wandu wakana na malezi tsoti malezi ya kizungu kwa jaka ujibiwe mzungu ya njia harimwezi marhaba menji hausarta pilo wakati haku mana ngizo muhimu haku wandu waramushiwa vanu andiana nsuli hamana mnaikado za hambishiha wimru ikao hangu haruma shesi wa shabushi hayo ndiho ya ibanu hundu faumeje hundu yezije uharuma ya mayoti okay salamu yanda nasuli wimru mbushini ende hataja tarume mayoti namna je yani yakawasida ta ya hundu hiri hamani jo sha faume hata ndizoi atarumie ya mayoti shukran haruma ya nukto inu baka ya wanzani wakae baina ya mbaba wa bwana Nkombo ikao hakana wanzani wa heda ine faume ya kabushini kati ya ndarango faume hende bushini halafu hafanya wanzani wa heda ina Tilavalu halafu Tilavalu ndo irabandi ya Nansuli halafu wanzani ya ufanya wakati huu hafanya wanzani waridi wafanya mkataba wa unanya na msaidilano wa kinanya halafu ya rejei harima shesi wa shamayot hajaha ulawa halafu ya ulawa ufaume ujaure ngwani wa ndorwa jine si halebala ujaure tolo karja kanza rikomeo ufaume akarombo duha harima hadisi manwaji ari hadisi namna ufaume wa kanzi muhimu bwana Nkombo we ajare nikiwa ufaume na wakati hunu hakamoto hakama kumena mili na bwana Nkombo oi babahe dia kana wanzani wahida ina Tilavalu halafu katunu bwana Nkombo haroha hafanya msafara hende bushini iliende atahe ula mwananya wa mbabaha hende na Nsudi hakawa katu hakampara mwananya wa mbabaha hapo yakawafanya mkataba unanya na msaidilano wa unanya halafu hende hula ende mtahe msaada ukangebidori saidilane haukaya tele hula wajiri mbwana halafu tini kwa ufaume abonge ladhimo ujionde wansedi Tilavalu hamsaidia majapawa ya bali ya jeshi na zombo ikao kiasi majeshi majina mararu hawadunzu bwana Nkombo ili bwana Nkombo ndiye arjar mufaume bwana Nkombo hajar mufaume baada bala hajar mufaume mayot baja bajiri mbaba ndano wa hufaume wakaya malgash wakabushini wakati ikao wende daraja Tilavalu hashindwa halafu katunu kajahuna babanu bohenda ikati dokange bido ende yangare bwana Nkombo yamlibeze njema yamfanya halafu aroha bali famyahe hajama yote ajenga ya bwana Nkombo bahe bwana Nkombo hamnage mihono mili hauliba zila njema ikao yafanyiliwa zoba sha sido hale le fitira la ndisa uzimba zabari dabuko mfaume ya kanzua na wakati huo kajaka ujibiwa bwana Nkombo yakinu faume haba yakaorelea ukamu mkini bwana Nkombo ujongua ofau kanado kilize amri zijolaya nzuani mkinia ngweshesi wa shama yote shikembali nzuani ikembali halafu katunu le fitna lanji ya bani lisababisha daraja bwana Nkombo hamana daina Tilavalu toba emri msaida jeshi hulu abale jeshi lolonti pia kaljareje malgash kaljareje bushini abale jeshi la sadi baki mayot abaka torika hize amri zando zandia na Nsudi wala yalipahenda hula na silamba ndia na Nsudi ndo yipara Tilavalu halafu katunu bwana Nkombo hashindwa haroha hede mwali hede hengari yandobi Ramaneta kahula habaki na Ramaneta kawai oiba hashangile jina la hado parwa Abdurrahman na widi akaujaja zaindobi Jumbe Fatima opara Jumbe Fatima harimwe famia ya kaujeje jina Jumbe Fatima halafu hajasha jina jina la hado parwa Abdurrahman ima na kausha jina jina la parwa Abdurrahman ndini doka imbushi kajaka na sifa za Uislamu kajaka na sifa za kibinadamu tazile kawezi kaujibia wala wakanzwani halafu enda hula ya ondokano Muislamu waona sifa Hassan Zwani wakati huo ai mali halafu katunu hashanji le jina la hado parwa Abdurrahman ile jina la jojwa helea wanzwani yabidi hadi hasilim ili ajojorenga ufaume wake wakati huo bahe Tilavalu hafanyaze sifa inu yoyo baada bwana Nkombo ya roha enda mwali baho wakatunu bahe hashajile zina haparo Andriana Nsudi halafu ya jarenga le zina paro Andriana Nsudi hadi hasilim wakatunu hajarenga ufaume waka mayot warenga ufaume waka mayot habakibala hurumu mda mahakume na miraru omo hawa kumena miraru do wakati kajusinyali katiba ndaye na paso wakatunu ya rengeshe siwa shamayot ya shuhulize Mfaransa marhaba menji mkataba ikaundo wa haja baina hauambe baina ya kapiteni Pasona na Nsuli hindi wanavumba mkataba ikaundo wa usinyavo iyo mkataba hindi swafindwa kaujabo haria
mkataba ikao wa jai baina ya Paso na Andriana Nsuli unude signature ya kauje signé wakaya rangu na unu mkataba wa tarehe harimwe Komoro lazima haina mwana mkomoro ya hifadhi le katibalini hauka katibalini ya signature ndio yakausinyewa banje mzungu harimwezi hauka eshesiwa shama yote desha kolonizewa engezi siwa za saza kaujazi kolonizewa ne mzungu halafu hanjama yote ya mwezi 20 na tano ya mwezi wa Avril mwahashihi na majana 8 na mengo 4 na mmoja halafu eza jaharimale katiba hindi eza jaharimale katiba dokaya baada waja wakosinyele katiba mfaume ya ka Faransa ya para Louis Philippe hasinyi hatuwaze amri ziwaswili dehel Bourbon baharengele katiba bala amrisha jehan na Paso waje wasinyele katiba le katiba le jehana mnayi dokaya baada ya mahakume na miraru Andriana Nsuli yakaya harimashe sio no faume wa Mayotte hesa rangudo siku leo ngusinye ukaya hesa shesiwa kashitsi hontsima ze amri za wakatunisha siwa ngashedo hontsima ze amri za Faransa yode nukto handani ya jaharimale katiba ya nukto ya bili dokaya shesiwa katunu ya Faransa hesa ngohonti msaada khaso wa mali ikaongo kawa badala heshesiwa shama yote ya mali yinu yojodo irenga Andriana Nsuli ikawa msaada unu ngojokaya 1000 bestar mana 1000 bestar iwasiluke makatiano abahanga josu bitirambo kay kaya 5000 francs français 5000 francs français halafu mapesa hayo yaude mapesa Faransa ya sinyari male katibanu kaya Andriana Nsuli ngujodo ya hunda ya mshahara wa hawakamiti mshahara wa hawakamiti ngujodo ni kwao haina mwaha ujodoni kiwa 5000 francs français ikawa mapesa wakatunia do paro yakaya 1000 bistar mapesa korumisho wakati halafu mapesa yanu ngujo yarenga wardiwa sinyoke mapesa yanu Andriana Nsuli hafu wanahe kwa nao yarithi aboba omshahara kazao zabarido kaya opade waho wana hahe wasinyuka wana hahe waili ngwajoheda wafanye misomo yao Bourbon ani ngwajoheda wasome iho ho msaada wa Faransa ani maswarif nizidojo dozi dibazo ntipe depense ya Faransa basi kaza yao Andriana Nsuli haroha Mayotte hendeza haroha ne bonzi harma siwolojini au hareje bushini abo msaada ukaza yao enukto yararu dokaya Andriana Nsuli ngujojo baki Mayotte ndai ne famia heontipia honsidima ya security ya Faransa ani harime himaya ya Faransa shaka inakiria zi harai amri ya Faransa kena ukiria amrisha Faransa afanya nungu yato zanza Faransa ambade namna inu kena ukiria Andriana Nsuli hara enukutwa yani yambiloka mfano abasa Andriana Nsuli ngonzo ya rohe hademande hajibiwo kama nzonde jebushini ohatu Mfaransa ngujorenge depense ya déplacement yontipi ezombozoka humbahiza etaka Andriana Nsuli yontipia daini famia yontipia Faransa de jorenge depense ya mdeplace cheke sam déplacer ambe haiho il a 5000 francs français awese kaza yao enukto ya tsam ya hajarimu mkataba dokaya emisa aniyeziungaza Andriana Nsuli neledima la fanywane masakalava walifanya harimwaye yeshesi wa Mayotte ledima hilo ntipia ngaljobiri liwani Mfaransa sha ekamfana abaha Mfaransa hajibiwa ni party harimwe pandesha ardhi shalimane masakalava mwanzo yarengeshe pandesho yashifanye hasi ujo wa deplace ya wabehe harimwe pandesha ardhi nrojine na uko tina hakiwa demande badala ya hezindu wazili barimwe ardhi ukaya baka mhogo watu baka miwa yatu yabo abage bido wilibe la kena ukiri watahe badala hezindu hizo yanukto yarandaru dokawa katunue ardhi yonti pia haina ardhi ilo Mayotte wokwe ardhi yo kejalima ketsina mwinyi Andriana Nsuli wake huko alijoshinde ardhi pia watu kaniwa do lima haine padesha ardhi mukora hakashina mwinyi ishosho ntipi angisho emunyisho dovi de Faransa enukto ya fukari ekaba jiri problemu ye baina ya hewa Faransa waloyiho no anruwa lonti nimaze amriza Andriana Nsuli hamba ekaba jiri problemu baina ya hao problemu yonge joju jewa ni wanruwa jo tolo nemfa o Faransa Louis Philippe nana Andriana Nsuli
halafu ndo wao waili ndo jujuje ikadhia baina yao. Nukta ya 8 wamba mfaumolo nzwani alawi ikawa hii hakana mbao naanya baina hahenda inaenda na nsuli ekamfano ngwanzo hatungwaja heshima yote au yende nosbe au yende Saint-Marc au yende Bourbon harimwesi wa hizo ngujojwa hende yabakiho kabati hata ma problem na ngujobakiho harimwe security ya hofaume wa Faransa. Nukta ya shinda ukawa mkataba unu ngwanzi wao lugha ya Kiarabu ne lugha ya Shifaransa yode namna mkataba unu johanziwa ngojohanziwa hezelangizo zondaru halafu ekawanziwa hezelangizo zondaru abo wakati huo zazihisa shesiwa shamayot abo katonga shiro shabaki honsinima amri za Faransa. Halafu mkataba usinywaban baada bala babiri kiasi ya maha miili mkataba kojanisa hufanya hazi shauka handisa hufanya hazi baada banu baada baenda bafanywa mahadisi yafanywa ni mawaziri wa Faransa majlis wizara bimaana de gouvernement ya Faransa wakatunu wede wafanya mahadisi watwalilia mkataba namna ikaudu wafanywa onsi pia wambo kaya bo abangia mngeladhimuo engedi ngohi shesiwa bende bafanywa le katiba ya hafla ya unikao faume eberamu ya Faransa jojo hezo adingohi hata mwezi 10 ya mwezi wa juin mwahashihi na majana 8 na mengo 4 na ndaru wakatunu baje bafanywe hafla ikawe hafla inu baada yafanyiwa paso ya jarenga ofaume yarenga amriwa katunu ya kauruma shesi wa shamayot baada hafla yafanyiwa iberamu ya Faransa ihesiwa haukanga kuhamba wodo siku Faransa kaunja Faransa wodo siku ya hafla yakafanyishi baada ya katiba la fanywa ya hafla akaujefanyishie iberamu iheziwa harimwa ezisiwa. Halafu babiri maha kiasi maha mengomera ndaru engezi siwa za dunga bala zikauja zikolonizewa hamade shesiwa shangazija ikao mkataba wakahendesa shesiwa shangazija ukausinyewa ni Sultan Sedali Mfaume ikao hosinyi mwezi ndadaru ya mwezi wa janvier mwahashihi na majana 8 na mengo 8 na ndadaru 1886 okatu Sedali Mfaume hasinyo mkataba ukaya shesiwa shangazija basha shisa shisiyo ntinimazi amri za Faransa baada mbamanda no watuka mshashi baada janvier février mars avril hata na jonsilo mwezi wa avril baada miezi 4 au miezi miraru Faransa hanjianzwani hende wakati akamfaume wakati Abdallah II wakati hende hasi mkataba yeye wakati ikade mwezi 12 ya mwezi wa avril hasinyo mkataba muhashiwi na majana 8 na mengo 8 na ndadaru hasinyo mkataba unukashesi wa shanzwani basho nishoti nimazi amri za Faransa baada ya nsihu mbili ani de mwezi 10 na ndadaru ya mwezi wa avril edati yo muhashiwi na majana 8 na mengo 8 na ndadaru shesi wa sha mayoti basho shesi wa sha mwali Said Mirgani bahe hasinyile katibabu tena wakaturusha shesi wa sha mwali basho shende shanga bondo nguvu kongela dhimu haina maono mkomori ya hifadhi naduka wafomeo nonsipi haina yakasinyele katibaba nuyene Faransa izenu kutangizo zinji shazi wakati uso hisa hamadi Henry Sarauni si wakati uso hisa sha haina mri hamba ukaya almuradino ngombili bom Faransa utizinjie harimwesi wazaha utinjie harimwe ya danamila hatu utinjie harimwe dini hatu ikawe dini hatu ndini de dini ya Kiislam ya madhhabi Sunni ikawe madhhabi Sunninu de madhhabi ya Imamu Ash-Shafi'i ikawe madhhabi yanu kena ukiri unjie harimwa zenukutwa hizo yode maana kwa Faransa hoenshiwa kajasubuti ya njie harimwa zenongozo zongabi hendi nambokaya madhhabi yanu nedi nini hotsambalia ikautsambalia hama ajitahidi za Said Said ikawa harimwa daula ya Zanzibar na Oman wakawa komoriwa njiho ikawa wafanya hazi harimu faume wa Said Said mungoni mwa faume kaodo wafanya wakomorika wafanya hazi huko Julia na hakuyu mungoni mwao Sheikh Ahmad bin Abi Bakr bin Sumet nana imana hae Al-Habib Omar ikawa mungoni mwao wakafanya hazi wakati wote mfaume wa Said Said harimu ikaodo yakamfaume wa Zanzibar na Omani harimwezi sio hizo wakati ula baada ya siwa za henda ika wafaume kwa jafanya ulemevu shaze nungozi kahamvu Faransa kajawaba nafasi hafanya haina zofanya harim Faransa haprofite zembada za kifaume za kaibo wakati huo ikaunga rombao dua rezi hadisi ukana namnaje Faransa baada ya reshenko do yama simu na mtala ikawa wana habwe
namna je Faransa inda hata yashinda Sedali Mfaume yashindia Abdallah de yashindia Said Mirgani yashindia Andriana Nsuli bah yashindia bengo Andriana Nsuli waidi wapewa harimao hako ikaja kananie kati lukaya haka hanza maslaha ya hahe hata debora ezisiwa zirude yabo abagabo yuhafubi harima enukto inamne mzungu yakaunjarmezi marhaba menji fundatu Sufalimani hizo juhudi kao zitekeleza haruma mpango ikao ngamina wakinifu kana haina mrika ujokansia wishingu jorambua zila ikawa Mfaransa na wala mawafaume ikao ndo wakauruma zisiwa wakuendelea nizo abange swala la mwiso ikao ngaljoka la mwiso haku abanunga wa Portugal ikao wakawanja harume daula yezi nungu ikawa Portugal zifanya harume daula hindi au kana waova wakawa kolonize daula abange kanza hadaka nzima utarambia mbavi zila injazati au zila nungu ikao ma Portugal zifanya harume daula ya Komoro ma Portugal bengo ya hadisi kajoire hadisi shabo seyo nukto ikao kauyeshele aistahikize ngozino do kama ngoni mwenu ngoma Portugal wifanya dokaya Komori kabla rema Portugal we janji yiho shake jaka ujulu harmule mengu ani kejaka harme carte geografia ya Komori ya hole mengu hauka one mengu ngone carte bimana ngabo ezio za balia za daula za kilemengu mraramboke daula fulani na daula fulani halafu omahashiwi na majalamatsan ema Portugali washindi omjihundo hao harimwezi wakati huo washindi mongoni mwezi ngweka udo wazifanya wakrenge Komori wayanzia harima carte geography ya kile mengu yo mongoni mwezi ngweka do religiosity ya holiho wakati uswahisa harimwezi jitahidi au mwezi ngweka do wazifanya harimwa ezisiwa wakati huo washuku marhaba menji fundatu Sufalimani hizo juhudi kao ndo wazitekeleza haruma mpango hatu wa leo mpango ikao wana namna ikao de Mfaransa ya kaunjia haruma nsi ya Komoro wa jauri wono ula mkataba ikao ndo wasiniwa baina ya Kapiteni Pastu na Ndiana Nsuli wono namna jandi ya Nsuli ya kahunda ufaume haruma sheswa shamaweti wakati ikao imri ikao hala haruma sheswa shabushini riwono wa jau haumakinifu namna ya Said Said ikao wa imfaume ikao hakautua amri wa jau hususan za huso Islamu baina ya Komoro, Zanzibar na Oman abange erwan wajau ila Portugal kana wondu andika wakausongeza Komoro njio haruma ila carte geographique ya hole mengu abange batampaka ndavunga do shukuria za juhudi kao ndo fundatu zitekeleza haruma mpango unu na ngamtumayinuka na hina ndikao ndo juhudunga ngo jujivyo kwa jurambua haku tarehe ya Komoro atampaka ndavuna mkubaliza ntosaza huo ni mpango unu hanzia za kitekniki na bwana director Yusuf Ali Buroi kao ndo yazinga za tekniki na utangazaji wa Asadillah Mzee bwana na ushangirizi wa Abdul Shakur ngado mbushirani bahati njema na musalimezi Mungu amana kwa ngado bongo mpango unu emakati ya jao sena insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ila tutwa jioni walito ushinda ni jioni egalela jile litangaya ikunuhaona na ijanzia kanje haibiwa mlauliwa ena mnaziwa henga na zilengo